Nakon što je pjevačica Jelena Karleuša objavila da je sud odbio tužbu pjevačice Svetlane Ražnatović protiv nje, te da je Ražnatovićka u obavezi da joj plati troškove, od advokata Ražnatovićeve stiglo je saopštenje. Svetlana Ražnatović ne mora da plati troškove i njena tužba u ovom postupku je usvojena. Nisu točne informacije koje je objavila Jelena Karleuša. Ražnatović je podnijela tužbu i usvojen je tužbeni zahtjev protiv novina za šta je i tužila, navodi se između ostalog u saopštenju pjevačice. U saopštenju se još navodi da je Ceca izjavila žalbu protiv ove presude u delu koji se odnosi na Karleušu, a da će za ostale informacije sačekati završetak ovog postupka kada će se vidjeti tko je u pravu. Jelena Karleuša objavila je delove presude u sudskom procesu sa Svetlanom Ražnatović uz tvrdnju da je dobila spor i da Ceca mora da joj plati 109.500 dinara za troškove parničnog postupka. Zbog čega se Jelena odlučila na ovakvu obmanu javnosti po tko zna koji put, te što radi njezina PR služba dok se ona ovako oglašava nije nikom jasno.